Ora whalama maro le soifua usi mai le whaafonga I talafou a le radio Samoa. Wha mai wa tau fia Iran tala noanga ma Amerika o na ole te e ngā yoinga Israel o lo whaia I le panona le whai mai te Iran wo ia ai le malienga na whaia e tau fia I whita winga. O li poti e pe o na whaedoe le CNN e fuoi whaamtaranga mai le au whaasara lawa le aturu o Iran. Wha mai le CNN wā tiri le nefu le mata upu o no loo whapea mai Trump o loo whaawau pea tara noanga I le maotunu e lua I se tūlanga whaapamawe. O whaero fo e le CNN whaamtaranga mai a le panona e whapea o lātou maua whaamaoninga wa lango e Iran se marienga ale Hezbollah I se puafuanga na whaia atu e Amerika e tau fia I whita winga mai Israelu. Pei tai whai mai le pāre mio Israelu Netanyahu o le a whaawau pea o swa ingala na militeri I no fuanga I reitu I saute o le panona e pei o na fuafuaina. Whae lo fo I le minista o le puipuinga Israelu e le o iei lava ma se tau finga o whetawinga I le panona. Ua whaasahare whainga māloa Britania le o atu o le ri Palestina a Amerika o Hassan Baika malona anko le ile atunuu wa afuai ma le whaalongoina o whaasea ma ia I lātou e langolangoina le saurotonga e whaale o ai finangalo e meisa I mata upu I eiso tanga I ngā yoinga Israelu I Gaza. O le ofisa o maro o whaatasi le United Kingdom o lātou whaale au ngā ina pe mita whaimalanga o Baika ma se tangata whaasaralau o se lo ia foi o Senk Uiga le asa fue malanga I lo ne tona e sauno ai se festival wha pisinisi e whai ai. I se pepa o whaamtalanga wa tu inane mai le ofisa o lea malo o whaatasi wa ta wai le wha lea o ngā ina o pe mita o la waia o na o le mafuanga e ono le leilo la malanga atu mō tangata lautele I le awa ia tuai I le atunu. Wa mai a whae roi upenga ta whae rangi le tangata leo paika le wha lea o ngā ina o visa ma ia tua iai Israelu ma Britania. Ma mai a ia ua tau mia e ia atunu le saurotonga e wha ari ai fina ngalo tangata. O wha sararau ngā paika e maasani o na whaia I runga upenga ta whae rangi e wha tarano ai mata upu ese e ma whae na mori mawina e le siria I le tolu sa punu wafe o tangata o lo tau muri iai. Ai a tu whaatasi ma le au whai o lo muri I a te I le Facebook o le X, Instagram ma le Twitch e siria I le ono miliona tangata e wha longo I por kalame a le a li. Wa atu nei le siria le 2.8 miliona le whaitau au whai o tangata I te tonu o Australia e peo na whaamaunia mai le ofisa o whai numero whaamawina le atunu. Le lata I le ono le tau na reila na whaamaunia I le atulanga Nona winga, a fuai whaamaumaunga e tai fitus fu lima se kone mai ei le tangata sitiseni I Ausitaria. O le whaitau au whai rea pe a tu whaatasi I a whaamaumaunga I lātou e whananau mai ma tangata e taunu mai le tunu. O le rua tausanga taruai sa whaamawinai, 2.7 miliona le whaitau au whai, ma ua fuafua le ofisa a whai e whaawau pe le tūnanga o iei nei le malanga mai o tangata ma pepe e whananau mai, e o atu I se taime le rua awhetoru sa pulutasi, wo o le whaitau au whai o tangata Australia I le 3 miliona. No o maua I pere finangalo le Minister o le Home Affairs o Tony Burke e tā ua tangata malanga mai I le tamau ainga o Australia. O lo mautula pa foi le finangalo le ripale mi o New Zealand o Christopher Luxon e le suia le tulanga o New Zealand mai le to iloina fo ilo na tulanga I le mata upo I whatatau I le lea o fia I whainga whaani ukiria. Ma mai le Radio New Zealand e ui alo iei nisi masalonga I le maua le malo e le whatanga inai pe whatino ni ngā yoinga whaani ukiria a o sauno manino le minister le puipuinga le atinu o Chris Bank I se whonotanga I Singapore le Bastard Way e ui atonu e au ngā ona tala noa I le mata upu a le o iei se fuafuanga le malo New Zealand e whatau I mata upu whapea. E le whatanga ina New Zealand wa a whaani ukiria I ona o ngā sami tu salapa foi pe au mai ai ni a penga whaani ukiria. Sau noa I foi le sa avea mōma minister le puipuinga Wayne Mapp ua levo na sira fia e atunu o me se foi Australia le tūlanga o New Zealand I mata upu I atau ni ukiria. Ma le tala mulimuli, o sauni ngā lotu matapua inga I le atua ua amata ai le whaamanatuina o le vaiaso le ngangana sa moe le neitau sanga me se lava I Aotearoa.
E se fofuanga le nei e whailonga i tausanga umai amata mai i le aso tolu sutasi o me anga i le aso ono le masina le nei o uni. Sa noa i le lipoti lea whaalongo wā ai mai le matanga luengo tangata Pasifika o le tāpuni awa o ngā amata o se lui tau lea mo Community Samoa i New Zealand. A o le unga fo i o suenga na whaia, wailo ai, o le iwa 5% o tangata e tali tonu e tā ua tele le tautalangia pea o ngā ngana ale Pasifika e au fiai mana ngā ngana Samoa e alo ma whanau nei matupulanga i le lumanai. E pei lava na masani ai tu sangata itasi e tele maano noa i por kalame whatu langa mo le whamana tuina o le neiva yaso tāua. A ia manu ia tele fo i le whamana tuina o le vai yaso ngana Samoa mo le nei tu sanga lua whelua sfuluono ma le whai unga fo i le nao talafo mo le video Samoa mo le nei yaso o la tātu tue whenua i pe a mori aso lo tau soifua ma so uola vai vai. I le aso se fururima o le nā o le masina le nei, ia pe au li atu le alofa ma le anga le nei o le tua. Manu ia tele ngā ruenga o whianga iai ma le tātua tunu, wha soifua ia.